Anya laki din! Mana? Uminom ta kiti pare. Di ka matanagan. At dapat kwarta kapag gatang iti arak. No, bilang lang. Uwi na pare. Pasensya ka na. Sikapay lang di makaamoy ta pare. Ha? Di ka matanagan. Sakto mo iti makamo. Iti inuman ta. Hanggang sumarunong nga uminom ta. Sika, kiti mat pare. Awan mati parikot kanyak. Uwan pare. Nakababay lang damo ta. Saan man na tayo dati magpagam pare? Uminom ka kiti. Ag-enjoy ta kabayatan nga dapat may gatang iti arak. Uwan pare. Uminom ta. Ay na, nagmayap kalakit din nga ibitin ijay murdong ti kayo si Kabunjing. Ha? Apay ko mga mapanak. Ibidin na dyan mordong di kayo. Sika, rela. Ang mauyong kan sa akin. Hoy! Saan nakagmuyungan niya? Uray asino a babae, saan a makaanos iti kastang ugalay? Amamat nga ado ti maaramid dito'y balay. Ngamday takit din na pan inom tinararamid mo? Ay ko. Pasensya ka kuman bakit. Nakanasag matendim minaw. Diyak na po na rabi magkaya may. Anya? Mala, hindi ka matanagan. Dahil dyan ti maudi pa na ginom ko. Saan na maulit pa Anya? Ha! Jak lakit di patyan day Kabunjing. Sika, saanan nga uminom? Ay, por Diyos, por santo, awan lat amukaon. Sika pa'y laang akas lamatay, no saan apagnaan iti arak day takarabukob mau? Hindi na. Anya ko na, mare. Kastaunay manen abartek nilakay mo, idirabi. Ay nawan mare, maistresak nga rod kan kwa na. Awanin ti aldaw, asaan amabartaw. Asino kumati saan ang mais-stress, mare? Kat oray nilakay ko. No nilakay mo, kat inaldaw ang mabartek. Ay na, nilakay ko mat inoras-oras. Anya? Wan, mare. Ay na, dandanik la pang oras nilakay ko. Gapumutla ang itinalabas a panagin inom na. Ay, day nga rod ti problema kadakwada. No kaanuda nga ta asardengan ti kinamamartek da. Ay na, saan tan amang namnama asardengan da day tanga ugali da. Siguro, sumardeng dan tulaangan numabangkrap ti factory ti arak. Anya? Gutwan, mamartek nga rod. Adda aya ti makaatiw kadakwada. Awan, mare. Nay, arak mo day tayo mo't mo bunjay. Pangipanam nga iti day ta. Ha, da kayo matata. Kay, mapan mi inuman Alangan ba't amapan ko ibalang. Aniya, ay sika talaga. Kasla idi kalman laag nakita ka. Akas taon ay abatak ma. Sa ita, mapan kay manano umigaw. Kasta talaga tata. Anyang ingarod. Kaya da kwarta nga igatang iti arak. Malaksaid, no awan. Anya! Amangan no kaya tiyo may tata. Itapay lang, aw-awisan kan. Mapantay kid di uminom. Ha? Amangan no nalipatan nyo tata. Nga awan ti arak ijay langit. Iso nga itapay lang. Uminom tayo nga uminom. Iti kasta, agigiddan tayo nga uming pisti barana. Ha? Ala, uminom pa nga uminom pare Pedray. Ay, kahit duwe na pare. Kanya lagi din. Tagay pare. Ay, uwan gayam.
Amom nga, paray. Awi, isang etay nila kay puta. Ang puta. Yeah. Puta tinagan na. Di naman kaya tiyumay. Aha. Kung naman ano sana mamartag iti. Iti saan pa'y unay alakay. Lalakayan na KJ ko naman. KJ? Wan. Killjoy pare. Ah. Di na mo ti makibagay. Ti mangawis kinkwanang uminom. Puta talaga. Walang agpaiso niya. Anya ay kumanusan ngay may. Whatever. Kung naka. Makainom talata mo. Oray isan nga umay da dya puta. Apay maawantis ang ertearak. No awan da dya alakay puta. Para. Puta. Ayun mata. We can drink without him. Correct. Can whenever we want. We can drink. Bunulaw na pare. Inayon mo ba pare? We can drink whenever we remember. Yan lagi. Anya, ayawan man ni Bunjing ije balayaw, anak ko. Awan nga rod nanang. Ay na, itay pa'y bigat ang pimanaw. Naku na nila kay puta, anasabat na kano anak kaigam iti arak. Aniya, ay na, kat sigurado nga rod manan anapan da iminom kinipidren. Dagiti awanan bain at talaga. Ay na, agawid laday di lalaki, talaga ang makaraman kanya. Ha? Awanin at talaga. Ipatay ni Bunjing ti saan na apanaginom iti arak nanang. Ala, bay aman ako. Baga akto man dayjay nga anak ko. Wan man nanang, barang da kayo ti denggan na. Awan nga minkat no siya. Katawaan nak no kasjay nga agung ungetak. Oh! Apay anagawid ka pay lang, ha? Bakit? Anya ka matang. Sumusungat ang pailang. Namanta ka man dito yan diri. Tawa na karupangan. Nga, agong-ungan. Ha? Anya nga rod ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam? Ha? Ha? Awanan ti aramidam iti biyag mo, Bunjing. Talaga nga impamay samon ti panawon mo iti panagin inom mo. Salbag ka. Anya lagid ni bakit kung na yan. Pasat ti biyag ti sagpaminsan na pa nagbartag bakit? Anya sagpaminsan nga bagbagam? Sagpaminsan ayamat day ta inaldaw. Kasla ag sakit ka pa yan, numalanganan day ta karabukob mo, asaan ang makaraman iti arak. Ay na, una yan day tinakapimpintas nga asawa ka. Gusto ka de, sana bale, tanagaawid akong bagat. Di mo ibaga ahuston. Huston ta talaga ang makapahay blood ka. Awan sir-serbim nga asawa. Isublikan sa matan itinam. Salbag ka kiti. Ay na, anak ko. Pangaasim man nga men. Sarda nga mo, unday taki na mamartak mo. Asus, awanan ananang noy sardeng kaw. Ang mga noy patay kaw. Awan ton ti bunjing nga anak yaw. Aniya? Awan mo ti madingar aramidak nanang. Sa anak mo't nga agwalwala, no kas di amabartagak. Uwan ngamga po iti panagbarbartek mo. Pulos, adimon matultulungan ti asawam ijay balayo. Ha? Imbes aday ta oras mo apa naging inom, katinulungam ni bakit mo, dinasayaat ko ma. Apay, nagsakit ka? At daya ti maitulong dayjay apidreng. Ninanang mo't. No agsakit ka, ni bakit mo amin. Iso apa nga asim. Sarda nga amon day tang aramid mo.
Sakbay ama uma ni bakat mo kan ka. Kat, putno mo, timbaga tinamkan ka. Ah, Apay, no adda sakit mo, maayabam aya ni Pedring at tumulongkan ka. Maayabam aya nga aggao iti kanam, mangyawat iti danom nga inumam. Panunutom ka di anaimbag, sika, Bonjeng. alawanan ba ka? Aday ta, di mo kayat atalaga ti mabagbagaan. Na. Ha, siyak tulaang ti maumakan ka. Apay ti kunam, agnanayon ti anos ti babae. Saan? Hindi bakit mo. Anya kalakit din aya. Ay ginak bakit-bakatan si Kabunjeng. Taamangan numarurudak, kat isipat kumanin kan kaday ti rapas nga ima. Anya ti ko ng mare, inton bigatan, ti papan mo ijay ilay. Uwan ko mamare. Kat no awan pa panam, di agkuyog tan ama pan gumatang ti regalo dagiti anak ta. Wan nga agpaisoan niya. Gumatangak matlaang man iti iregalok kimi katugangak. Anya, ni katugangam anagalas ti ugali na, regaluam. Uwan mare, regalwak man iti blouse kan lipstick. Barang sumaya at ipan nakilangan na kanya. No siyak laang, ay uray awan. Pagan anok ngay arigalwan ni katugangak, kat nakalalas ti ugali na. No nakasango, mayat. Ngam no nakatalikod, mapanak met gayam imarmarites di takaaruba. Ay namare, uray kas jay ti ugali na, regalwam lang ta. Sana bale, ta italaang mo't a Christmas. Maminsan lat makatawan. Anya ti ammom, no ti panagregalom kan kwa na, kat maamiris na asaan anasaya at dagiti aramidan na kan ka. Sa bagay mo't kindi. Iso aregalwamon mare. Uray may salaang nga underwear no iso. Uray kita kas tauna ipanangidayaw na kan ka manugang na no aramidam dayta. Nagadumot na ginatang mo apagbalkot mo iti regalo, mare. Wan mare, addaman ti regalo kini katugangak. Ha? Anya nga mare? Maamuam to mare, saan pa nga ita? Masiguradok matlaang amaamuan amin akaaruba. Anya? Regaluwak man ni katugangak iti regalo, nga iti kaanuman, kat saan na amalipatan. Si kakit demot, mare. Maburbur tsa anak man no anya dayta. Maamuam to mare, sigurado amas daaw ka. Anya? Ay, nabartag tama ng jaw. Ngaraw jaw. Ay na, nagmayat lagi din na yung bartag, pare. Katwan mat pare, nagmayat, bartag. Malipatan aming naparikot iti biyag. Ay na. Pagkunamad pare. Sabi nga siya, okay kasano ti bartag ka. Diyak malipatan ti parikot ka. Sika, ada parikot na? Anya ko mati pagparikotan pare. Kat nagmayat tupay ti biyag mo. Painom-inom nito eh. Inimer! Sige, kitimat pare. Damat parikot ko kay. Di mo amaw? No, asino ti parikot ka? Asino kumapay?
Ni bakit ko pare, iso ti parikot ka. Anya, Kawan, parikot ko talaga ni bakit ka. Nakangiw-ngiwat. Ngamin, tunggal lagawit akan na bertag. Sungusong at agpailaan. At datan, akas lamanok nga upa. kutak nga kutak. Kutak. Putno ti magpagagparay. Kasa talaga pare, dayta, di ugali dagiti babay, nga iti kano man, ket saan damay kat, dayta putak, kaputak, putak, putak. Ah. Apo, mayat abon jeng, nabartek ka manan. Mayat lakay. Nangan ka din lakay. Nakakaskas daw day tabakat. Itaman pa yan sa lodsudam. Nung nanganak ko. Nagluto ak nga rod iti naimas asidaan. Iso adam damagak no nangan kan. Tano saan igawan ka? Nakakaskas daw ka talaga. Nagsingpet ka man ita bakat. Nasingpet ak ata Christmas ket nga rod lakay. Sa bagay matgidi Giblabon Christmas Day. Ure Christmas night lata. Sabay lang ko mga rota. Agtul-tuloy reta. Kinasingpot mo. Kinasingpot kita mo. Bakit? Aday ka, naikargakan iti karton. Tangay awan sir-serbim nga asawa, sikan ti ibalkot ko, isubli kalaangan iti inam, salbak ka. Nay, anya gay dayta nakakarton iti nagdakkel dito sa lasyaw. Uwang nga raw, no anya nga taday tuy Ay, lukatamod takitaan taman no anya dayta binalkot ni Rayla arigalo na kan ka. Ay, nagsingpot at talaga dayjay amanugang mo. Ha? Ay, man ti manugang nga kasken ko na. Eta, lukatan taman nga raw. Ay, Ay na, kasla nagdagsen mo ti kargana. Washing machine saki dia. Hey! Pakanawam! Hey! Bumangon kan bunjeng salbag kakide! Ay na! Isu siguro abinalkot na ka ni Rayla nga inyag dito'y balay. Gaputa na uman iti kasta nga ugaling. unay henday ta. Kunak lakit din no, anya ti imbalkot ni Rayla arigalo na ken ka. De tamit gayam, mamarta ka anak mo. Ay na! Naumamutin siguro Uray asinumat nga asawa. Mauma at talaga iti kasta nga ugali na. Tauray siyak mismo nga inana. Diyak kaya tinalabas apa nagbarbartak na. Nay.
Apay nga daak dito yan yaw nanang. Na, kan... Na, apay dito nagdakkala karton dito apay ka. Tapno mo man ya, binalkot na ka ti asawam. Ya. Inyag na ka dito'y balay. Kung naklakit din, regalo na a washing machine wano oven. Ngam saan mo't gayam. Ah, Ay na, bunjing aya. Manupay aya apaka si ti kayat mo. Tapno sarda nga mo na ito panagin inom mo. ay, Amok anauman kan ka ti asawam. Iso asaan ang nagbabain anang yag kan ka dito'y balay. anya. Agyaman ka pa'y ta dito'y balay tinangipanan na kan ka. Di nakakatimbol lang ijay daraas. Ah, Agbalbaliw kan. Taamangan no iti sumaruno pa ng balkot na kan ka, kat saanan aditi balay ti pangipanan na kan ka. unay kamutan bakal. Apay nga yakas tiyan mo tanti naramid mo. Oh, aping agreklamo ka. Naumaak nga ruden ken ka, iso anapan ka insubli kin ni inang mo. Ah, Agyaman ka! Tasaan ka nga impan ijay pagururnungan iti basura. Taamangan no inkargada kan ijay garbage truck. ah, ay, sus, si kamit bakit. Wala ti di kararamido mo. Ay, no di mo kayat ng aramidak tumananday takan ka. Sarda nga munday ta panagin inom mo. Saan pa'y anala daw ti amin, bonjing? Kasan mo may pare? Painom ka na. Ah, Di ka nga minang mauray nga umay ije balay. So ngay maya ko na, dito'y balay yaw. ay, taray. Ay na, pasensya ka kuman taray. Ay jak kayatan ta ginom. Kanya? Agang angaw kan sakit di pare ah. Ay, saan taray, saan? Mabuti nga kami ng kinibakit ka. Ah, Ang mga no jak maputan ka asos. Ijayan ayan ti basuraan ti pangipanan na kanya nung mabarte kak paray. anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.